Hello viewers rok bahai tongbai rok khakayo kaham nong na hanei ang bochor lidrok no ke video blog rok khaije kya kdakma salang kha almost 1 year hayo kum kha heda nok ngok bai kok salai je kya video rok khaije kya ke ang kheo video khaimani karon ke nong no kaisa announce khaina se phayo do ang ka he chikon sa business khuluka obo hungke rubber ulni rubber rabuta ang gate bag rok rabo be kabang ma ulni jatre jahje rab jangnai tong abon rabo ge taksik jorte ge rubber no rabi tong khoi ko bag rok ge odek modek rabaya kho ge rubber no jodi paina musung tong khe especially bri rok koloma choro hanje bekhane rok khana naung he da rubber rok paina musung khe ano dm khaidi ani Facebook page o te Instagram page to ang khulugya ko khulugnai taksuk jorte ke Facebook page no gano DM khaidi pricing hormano offer joli dong do duita bekhane khajangnai rubber paikhe chikon kaise free small size ke free naita moto koto size bola ge koto size jodi pasta paikhe koto size no free kaisa manai no nongni bagi offer dati order khebe dido belai no affordable price no ang phal tongo boi hai morok khe phaiya katal khoblani customer bo kom ke iko chuk drop khaina hain phali ma tongkhata yaban bagani Facebook page rong no follow khaidi te support khaidi ani o chikon sa business khulok mawo nok support dekhete sable renai ba haida abon bagai ang tinio blog sana manita jaja khen rok order khaidi te color combination rok no rok nong ni chamo te khebo rabi ri mano do nok bante he color hamjak tong abo tang saimiya abon bagin rok ano color bo suggest kai mano hambai